Salibonani, thanda kulibingelela futhi ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga amathuba uNkulunkulu asipha wona ukusa kwamalanga njengabantu asiwasebenziseni kuhle. Singakhohlwa isikristu sami isikristu sakho sibonakala ngokuphila kuhle labanye abantu. Yikho kuveza ukuthi ungumkristu, ukuthi phakathi kwabantu ukhuluma njani labo, wenza njani phakathi kwabantu. Kuqhakathekile ukuveza ukuthi lo budlelwano obunjani loNkulunkulu osezulwini. So ubudlelwano loNkulunkulu lobudlelwano nabantu kubambene, so kokubili kudala kumbe kuveza isikristu sami, kuveza isikristu sakho. Umlima siphathise nsuku zonke, sihlangana labantu nsuku zonke, siphila labantu, kasibavezeleni umusa wenkosi izikhathi zonke. Zinsuku zokucina ungakhohlwa, asingakhohlwani futhi ukuthi sike sithathe ithuba elincane nje sike la uwedwa ukulunguze amavesi amabili eBhayibhelini, uwedwa ukuzikhulekele, sincedise labanye abantu abadinga usizo empilweni. Nxa sibancedisa senze ngokwendlela yeBhayibheli, lesi sandla singenza lesi singabikwazi. Umlima senzele kuhle, umlima asiphathise. Sivale namhlanje ngenkosi uSolomon. Kunenge sikufundileyo, kunenge sikufundayo eBhayibhelini. Asivumeni uNkulunkulu akhulume lathi, asivumeni amathuba nje esiwathola emhlabeni umlima sikhande, asibaze, asilolonge, kusenzelwa ukubana nxa icilongo likhala sibe khona ekhaya ezulwini. Umlima senzele kuhle, umlima sigcine esandleni sakhe. Right. Solomon eseyakhile itempeli wabuthanisa uIsrayeli, waba lomthandazo omkhulu wededication, ededicata itempeli kuNkulunkulu, enikela, ekhuleka. Kulezinto eziningi azikhulumayo, kulezimbili engicela sizithinte. Uchapter 8 simbale wonke kusukela kuverse 22, yikho kulomthandazo khona kaSolomon esekhuleka enikela itempeli kuNkulunkulu, enikela itempeli kuNkulunkulu. Right. Uverse 41 laphana kulento ayikhulumayo uthi yena, as for the foreigner who does not belong to your people Israel, but has come from a distant land because of your name, for they will hear of your great name, your mighty hand and your outstretched arm, when they come and pray towards this temple. Then hear from heaven, your dwelling place. Do not do what the foreigner asked for of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your people Israel, and may know that this is the house I have built, that bears your name. Othi yena uNkulunkulu nxa esekhulekile waqamba ukuthiza, othi kungenzakala kube lo muntu wezizweni ongasuye wako-Israyeli abesebuya lapha ezwile ngebizo lakho, ezwile ngamandla akho, ezwile ngothando lwakho, ngoba uNkulunkulu bazezwa bengezwa bazabuya la. Ngicela ngabuya lo muntu akhuleke elapha, akhuleke ekhangele lindlu, ekhangele leli tempeli. Wena usezulwini endaweni yakho, umuzwe. Ungamuzwa mlimi ubusumbusisa, umenzele khona lokhu akucelileyo, ukwenzela ukuthi izizwe zonke zibe kwazi ukuthi uNkulunkulu okhona ezulwini, zikwesabe. Umsebenzi kaIsrayeli okuphakamisa uNkulunkulu ukuze izizwe zonke emhlabeni zimazi, zimhloniphe, zimthande, zimkhonze. Utshela lo muntu ongasuka ko-Israyeli engabuya lapha athi yena baba wethu osezulwini, athulule, akhulume izifiso zenhliziyo yakhe, ekhuleka kuwo sezulwini. Ngicela umuzwe uNkulunkulu, ngicela umphendule. Nxa esesuka lapha uyasuka, uzasuka esekwazi
labantu bonke sebekwazi, lezizwe zonke sezikwazi ukuthi laba abanenkulunkulu abalabo kayisibo uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu osezulwini, base bekukhonza, base bekwesaba njengabantu bakho Israyeli. Umlimi asenzele kuhle sobe sandika. Umlimi ukukhonza umlimi kuvulekile, uSolomon wakuvula ukuthi ngokwabantu bonke. Ngicela sikubambe la, Yey. Kulabanye abantu abakhonza umlimi, sibe sesiduba ngokwenza umlimi angani ngiwangikhaya, angani ngiwakoMthembo, angani uNkulunkulu ngiwakosibanda, angani uNkulunkulu ngiwakomoyo. uSolomon uyakubeka ukuthi uNkulunkulu lo ngabantu bonke, obaziyo lo ngabaziyo, balelungelo lokubiza igama lenkosi. Singamgodli abe ngowethu, singamgodli abe ngowebandla elithize, singamgodli abe ngowefamily ethize, nguNkulunkulu wabantu bonke. Nxa abantu befisa bezinikela ngakuye, kasibongeni ngoba injongo yakhe ukuthi umhlaba wonke, izizwe zonke, indimi zonke, abantu bonke emhlabeni babe mazi uNkulunkulu, bamkhonze, bamamukele njengenkosi lomsindisi. Nanku uSolomon uyakutsho, lathi kasikuvuleni, kasimphakamiseni abantu babe mazi. Iko ngihlala ngicela ngisithi mina lawe ekuphileni kwethu kasiphileni kuhle labanye abantu ukuze bamkhonze, bamesabe, bamthanda uNkulunkulu ofana naye. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise. Nango kunya kukhulumayo uverse 46. Uthi yena mlimi, when they sin against you, for there is no one who does not sin, and you become angry with them and give them over to their enemies, who take them captives to their own land, far or near. But if they change, but if a change of heart in the land, Solomon uthi yena mlimi, ngicela wenze la abantu bakho bako-Israyeli bengona ngoba kakho ongoniyo. Ngifuna indaba le. Uthi yena bengona bengakonela when they sin against you, for there is no one who does not sin. Kulabanye abantu esizenza ingilosi, layo enye ingilosi yawa yona igama layo linguLucifer, wagcine senguSathane. Solomon uthi yena ngaphansi kwelanga akula muntu ongoniyo. So nxa ukhangele omunye umuntu onileyo laphana, ongakhohle ukuthi lawe uyisoni, ukuthi namhlanje engcenye kakukhulunywa ngendaba yakho. Sonke siyizoni. Uthi yena kungenza ukuthi bona abantu bakho sebewonile ubathukuthelele, ubusuvuma bathathwe, bakidnethwe, babe ngama-slaves kwelinye ilizwe. Bengafika khona ngale mlimi, sebekhona ngale bengaguquka ingqondo zabo, bengaphenduka. Where they are held captives and repent and plead with you in the land, their captors, and say, we have sinned, we have sinned, we have done wrong, we have acted wickedly. And if they turn back to you with all their hearts and soul in the land of their enemies, who took them captive, and pray to you, kulento umlimi ayimelele usobesana umlimi klento ile uyimelele bantwini bonke ukuthi abantu bengona bavuma izono zabo ngokuphelela, ngokuphenduka, ngokuzidela, singavuma izono zethu. Nansi isithembiso, nansi isiqiniseko esingatshintshiyo. Lanxa abantu bengasaphenduka, bengasakwenzanga lokho, iBhayibheli lesithembiso lesiqiniseko sithi
Nxa abantu bakho uNkulunkulu bewonile, bengavuma, bengaphenduka, bengakhala kuwe, beze sebevuma bathi Nkosi sonile, we've done wrong, we've done wicked things. Phambi kobuso bakho sicela usithethelele. Solomon abesesithi yena Mlimi, bengekho khonapha ko-Israyeli, bengekho khonapha etempelini, kodwa bengachibilika bakhangele lapho kule tempeli khona basebekhuleka bevuma izono zabo. Ubezwe towards the city you have chosen and the temple I have built for your name. Then from heaven, your dwelling place, hear their prayer and their plea and uphold their case, and forgive your people who have sinned against you. Please hear their plea and their prayer. When usezulwini bethethwe basiwa Egypt, bathathwa baya kulipilizwe, bagcwalisa umhlaba wonke, bekake bachibilike kuphela bathe Israel kule bakhuleke bekhangelele bangavuma izono zabo. Ubezwe usezulwini hlobo esathi kaMani likhiphe imhlolo, umlimi uyezwa umthandazo wethu, umlimi uyafuna abantu abavumayo, umlimi umelele ukusithethelela, umlimi umelele ukusamukela, singabi le ndaba labantu abangani kaboni. uSolomon uthi ngaphansi kwelanga wonke umuntu yona nxa sonile singavuma izono zethu, uNkulunkulu uyasithethelela, ezwe esezulwini endaweni yakhe ahlala khona. Noma singanani isono sakho kule Jehova uthethelela, sivume uNkulunkulu uthembekile, sivume uNkulunkulu uthembekile. Wenza into lezo, wavuma, wakhuleka, Israel wonke wathi amen. Ungabala eqalisa uSolomon waba lokuthula, umlimi wenza izitha zamthanda, wathungamela uIsrael ngaleso sikhathi. uIsrael spiritual wayephezulu ngale mazwi umlimi emkhonza uJehova. Asibambeni la uDeuteronomy 17 sibaleni sizweni la. Bhayibheli libanzi, uNkulunkulu umkhulu. Yesebakhiphile besendleleni besiya eKhenani, uyakhuluma lo Moses ngani into. Uthi yena bamba la, when you enter, verse 14, when you enter the land the Lord your God is giving you, and have taken possession of it and settle in it, and say let us, into abayikhuluma exactly umlimi ahlayikhuluma endleleni, wabakwazi ukuthi bazakwenza, wabakwazi ukuthi bazakufisa lokho. Let us set a king over us like all the nations around us, and be sure to appoint lalani condition yokuqala umlimi athi ngiyakwazi ukuthi bazacela sebefikile eKhenani, bazafika bacele bazahawukela ukubuswa ngabantu njengamanye amazwe. Izizwe seceleni kwabo ziyabe zibuswa ngabantu, baza kuhawukela khonoko. Nxa sebebuya sebecela inkosi bathi sibekele inkosi, number 1, be sure to appoint over you a king the Lord your God chooses. He must be from among you, fellow Israelite. Do not place a foreigner over you, one who is not an Israelite. Number 1, bazabuya bacele, ngicela likubambe lokhu nxa selikhona ngale selifaka inkosi. Ngazi ube ngumuntu ohlakaniphe njani, abe ngumuntu omuhle njani, umuntu okhuluma kuhle njani, umuntu ofundileyo, umuntu onjani, as long lo muntu engasomuntu wakini lingamfaki abe yinkosi. Fakani umuntu wako Israel, umuntu omaziyo uNkulunkulu elimkhonzayo,
umuntu obonayo amandla nesandla senkosi lapha kule ndaba la, umuntu ozalizwela lingabuswa yiforeigner isozilizweli uyabe senzo ukuthabisa yena kuphela, angabi le ndaba lelizwe lenu ngoba isuye walapha ekhaya. Ukuhlawula kwenu kasoze abe le ndaba ngoba yize foreigner. Khethani umuntu wakini, akathekile khonoko la khona apha emhlabeni kuqhakathekile ukuthi kuhle ukubuswa ngumuntu wakini, ngoba nxa ukhala uyakuzwisisa, uyakwazi uhlupho lwangakini uyalwazi, ayikhona umuntu wokusa kuzwakela sambeni. Right. The king, moreover, must not acquire great numbers of horses for himself or to make the people return to Egypt or get more of them. For the Lord has told you, you are not to go back to that way again. Number one, abe umuntu wakini. Number two, engabutheleli abe lamabhiza amanengi. Number three, lingabuyeli engalibiseli e-Egypt ngoba inkosi ithi yona lingayihlambi leyo ndlela eqonde e-Egypt. Lalela kule ndaba. He must not take many wives, or his heart will be led astray. He must not accumulate large amounts of gold and silver. Konke khonoko wabhala lapho uSolomon wakwenza, wahle waphambanisa wakwenza. Number one, hallelujah, wayengwako Israel. Number two, wayilahla asambeni la. Chapter 11, ka First Kings. King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughter. Watata umntaka Pharaoh inkosi yakho ese-Egypt. Kwakuyititle name ethi Pharaoh. Waba ngumkhwenyana we-Egypt. Umlimi evele kuNkulunkulu ungabala ngaphansi konphane sibale uDeuteronomy. Wayethe wonke umuntu oba yinkosi abhale yona le imithetho engu4 ayibhale, ayibale nsuku zonke. Kuseni nxa ivuka athi inkosi kumele ibe yako Israel, inkosi akumele ngibe lamabhiza amanengi, inkosi ingathatha abafazi abanengi, ingabi legolide ngoba abafazi abanengi bazayisuse. Atshone kubale hlale phakathi kwakhe la. Solomon waba lokhwetho yedwa kuba ngwako Israel. Walandela iBhayibheli lithi King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughter. Wahamba wathatha Moabites, Amorites, Edomites, Sidonites, and Hittites. They were from nations around which the Lord had told the Israelites, you must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after their gods. Nevertheless, Solomon held fast to them in love. Yay! Woo! He had 700 wives of royal birth and 300 concubines, and his wives led him astray. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God as his father David.
sesihamba siqede kade silizwe la. Indoda ehlakaniphileyo, the wisest man, kule azumbe libala kumbe sound esindebele ngitshone ngicabanga ngithaba ngikhangela iverse le iviki yonke beloke ngithaba ngithi nansi topic liyakelizwe asambe lapho baba liyakelizwe kukhulunywa elayinini kumbe uhlangana lo munye umama ehamba lo baba bathalaza abantu ohamba lawo bakhulume kumbe ucomment umkakho kumbe ucomment abanye abantu kumbe ukhuluma abanye abantu kwenye indawo ukuthi ubani beqamba indoda ngasathi Klwe. Solomon abafazi bakhe laba abanengi eseselamandla esesele power obhalayo uthena uSolomon wacaba ukuthi ngewisdom yakhe uzabatshintsha bayekela izithombe zabo bakhonza uNkulunkulu osezulwini. Banengi abantu esicabanga ukuthi thina umuntu siyenelisa ukumtshintsha. Umuntu katshintsheki, umuntu utshintshwa ngumlimi. So ilizwi lalimkhuzile endleleni liyakhatha siliyakhuza kule ngozi sihlobo ezithandekayo ukukhonza kumbe ukwenda kumbe ukuthatha umuntu elingela nkolo efana nayo. Engenelisa ukuthi nxa esakufuna athenge uniform ye church ongena kiyo, athenge le Bible, athenge lesihlabelelo, hayi lina nxekalimizwa le, ajoyine le group, achaye soprano, ayechaya ibass, la uzucabanga ukuthi usengenile, usumtshintshile, usengwalelo bandla, usekholo ukukholwayo. Omama abaningi bayakwazi, omama abaningi bayakhala, bathathwa ngamadoda enxele yakwazi bomama, bathathwa ngamadoda wakulandelela so wamtshela ukuthi hayi angeke sithathane ngoba echurch kumele sithathane sodwa. Umuntu wayatshintsha, engatshintsheli ukuthi uthanda umlimi, etshintshela ukuthi ufuna wena. Nxa ungakamthathi, nxa engakakuthathi, uyabule power, usenelisa ukwala, usenelisa ukuchinga, usenelisa ukukhuza laleli. Engakuthatha uyabunga sathi Klwe, uyabungasathi Klwe. Ungamthatha lo sisi. Engabuya first month kuthiwe hayi vele ngene ichurch kababa. Phambili uyabona ngasathi Klwe. Lo Solomon engasathi Klwe uSolomon. Njalo le age simchaya esechaya futhi le number 700. Bengabe sikhosini. Bible itona esekhulile ngasathi Klwe. Ngicela ukukhuluma labo baba, sikhulume lapha lingise ngicela ukuva indile emadodeni. Ungahlala lo mama umhlupha, uhlale lo mama umchaya, umkhulumela kubi, umenzela izinto ezimbi. Kule minyaka uyabala umama bale patience, bayabala uyakwelusa. Ngomunye umnyaka kwelinye ilanga usugugile ungasathi Klwe. Uzayidla imbuya ngoluthi. Uzaqala ukuzwa nxa usukhuluma abantwana bephendula. Ukubona ukuthi hayi grip isihlamba la. Uzaqala ukubona kungena abantu ekhaya bekhuluma naye bachibilike wena ukhona bengafikanga kuwe. Uyabona ngasathi Klwe. Sase siwabona amanye amadoda lapha lekele wabona amadoda liyawazi yakhe wabona ekhaya abantwana bengabuya bevele South Africa bevele Botswana bevele overseas. Umama sewumuyo sezibambile so ungasathi Klwe. Sibathi wasathi Klwe. Amtali umama ubaba akhuluma thena lingakahambi. Wothana uyihla eligecela umumbu.
Ulibona itime aliqhuqa lisiyageca umumbu selithunywa umama, ulibone lisiyatheza, lisiyasenga, liba sengela uchago. Nxa ngani liyalile so ahlakhuluma umama bekhona, abantwana bekhona umama athi selizahamba lingela chago antu ihlo walile ukulisengela. Nxa ungasathi klwe bengazibamba intambo mama toziyonakala. Solomon owakha itempeli, Solomon wakhuleka wacela inhlakanipho. Le Bible azo lafakaza ukuthi ngaphambi kwakhe la ngemva kwakhe lo mhlaba wonke khathesi awula muntu wayehlakaniphile lozahlakanipha njengoSolomon. Solomon wakhuleka umthandazo omangalisayo, wathi mlimi ivini lezihambi zingafika la uNkulunkulu abantu abakho bengona bengavuma bengakhangela ngapha bakhuleke ubathethelele. Owancedisa umama owayesetshontshelwe umntwana wathola umntana wakhe ephila. Queen of Sheba wadabula imango waquma izinlwandle ezolalela iwisdom kaSolomon. Wakhithizwa ngomama. Mphongo ukukhuluma. Hayo mama leyathi yalizonda ngiyakhuluma ngifuna ukuthi sincedisane la. Usually kwesikhathi omama nxa sebethuna into zabo abakhuluma kakhulu. Khuluma kakhulu. Uyabona ukuthi umngane wakho lwana angimthandi. Angitsho lutho sibile ngabangani bakho kodwa mina umngane wakho baqalisa ukuchuna baqalisa ukuchuna uzasungena ethunini. uSolomon babaloke bemchuna ungabala uchapter ngo9 ka First Kings uverse ngo16 esethethe umntaka Faro. uFaro wabuya wazochaya ama-Canaanites ayehlezi kwenye indawo, wawachaya wawaqeda wawabulala kwelinye ikhona lako Israel. Wathatha leso siqinto, wathatha leso sigaba wayasinika umntana wakhe saba igift emtshadweni womntana wakhe. Hey lina ke likuzwela umuntu abuye ngakini azocenta ikona lelo khona bese sithi igift yomntana wakhe. Waqoba lapana wazokuthi wabuye sithi kuSolomon hayi mina angila kunengenzani lapha khona kule ndawo liyane ngale nkayi wabona ngale nkayi usiyakhona ngale phansi emathechaneni yona lesiya isiqinti sembachayile ama-Canaanites adehlaza komphana sokuyigift yomntanami. Sambeni. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods. Kulento obaba esizithutha ngayo phela lo baba ocha umfazi kulento ayesabayo kulento emthintayo ikubona inyembezi zomkakhe endomama bakwazi khonoko yabona sebemhlalela uSolomon ezokehleze the umdala uzoyesehle sokuthiwa shwa asalanga siyasakhonza lathi uNkulunkulu wakho but at least lapho ngumvumela ngifaka okwangikhaya khona apha eduze ngifaka kwangikhaya itempeli lapho kwakuqamele khona uSolomon uJacob ingilosi zikanza sehla wafaka insika wathi kuyaba kuyindlu kaNkulunkulu. iMoriya lapha yiko uAbraham ahambe siyanikela khona umntwana yindawo yakhethwayo yafakwa kwaba netempeli. Ungabala kuthiwa opposite wasesakha naye ama-altar namatempeli ezithixo zama-Amorites zama-Sidonites. Zivuye zivela ngaphi? Kusuitcase. Mama evela ngakibe size kwendini wayekufakile khona pha. Wabakwazi ukuthi kade uSolomon seselamandla usabambelele wamelusa uthe amandla esephelile engasathi klwe. Wabuya so esekhalakhala ngenxa into zami ukuthi ngahambi kuhle ukuthi kule nto zangikhaya singaze umlima sesele kuhle umlima siphathise
ilizwi likaJehova konke likukhulumayo kalilwi lathi sihlobo esithandekayo liyasivikela kulabanye abantu abangasawaziyo umnyango wechurch ngoba bala okulalela khona lokho bathi church akulamajaha church akulamankazana bayathatha ngali into sezibheda ungasela power ungasathi klwe into ziyatshintsha ugcina usukhonza usuguqa usubamba lokho kungamelanga ukubambe ngenxa yokwala ukunamathela izwini likaJehova kalilwi lathi liyasivikela kalilwi labangakhonziyo lithi kababuye bazohlala banambi thuthando lwenkosi babe yiphathi yabantu abakhonza umlimo sebengenda sebengathatha ngoba bekhonza uNkulunkulu ofana kuqakathekile lokho manje sibedeni la uNkulunkulu wasezonda sithobe sithandeka wasezonda uNkulunkulu hambeni sibala uchapter 11 wonke xa esezondile uNkulunkulu abesesithina hayi Solomon ngenxa yento lezo zenzile kwaba lesinye isithombe kuthiwa ngumoloko sasibunjwe sabanje so yikho kwakuthathwa khona abantwana benikelwa kuIsrael umlimo wayifakile wathena kunganikelwa abantwana bayingabe imhlatshelo sabuya leso sithombe sahlala sasibunjwe sabanje so kwakufaka umntwana lapha kubasumlilo benikela ngoba wayethetha amaSidonites sebenikela abantwana uNkulunkulu into ayitheka ayifuni baningi abantu akade bekhonza baningi abantu ade bebambile baningi abantu ade bechumayela baningi abantu behlabela benda bathatha bephumile entandweni kaJehova khathesi ingoma yechurch bayihlabelela embedeni begubuzela ukuthi umkakhe ngizwa ngoba engayizwa luswazi umlimi kasenzele kuhle umlimi asiphathise sihlaleni entandweni kaJehova sifundeni kuSolomon the most powerful lesson esithola lapha ukuthi ungaqali ukuthi ucabange ukuthi ulamandla okutshintsha umuntu ngeke umtshintshe umuntu utshintshwa nguJehova ungathathi okuraw uthi uzaziphekela yekela umlimi apheke ngale uthathe sekuvuthiwe vele ngathi uhlupha labaphekekayo ubusuthatha okuraw imasize wazonda umlimi wathi yena right ngakufaka waba inkosi Solomon awusalaleli intando yami sengithatha I will tear umbuso esandleni sakho ngiyawuqamula ngiyawudabula ngususe esandleni kodwa ngenxa yenceku yami David ngiyamthanda ngizalishiyela ingcosana kwaqalisa waba lendoda uJeroboam yayisebenzela uSolomon yayindoda ehlakaniphile indoda elamandla ngelanga yathi hamba yahlangana nomprofeti Ahija egqoke isigqoko esitsha itunique entsha wabe ikhiphu Ahija wayidabula yaba ngamapiece angu12 wasethatha ngu10 wawanika uJeroboam wagcina ngu2 wathi umlimi usethatha umbuso endlini kaDavid ngenxa kaSolomon ongalalelanga intando kaJehova ungabhala eBhayibhelini zinengi izono umlimi azondayo but isono asizonda kakhulu isono sokukhonza izithombe thatha leza amaphisa ngu10 ngiyasala le2 wena usuza kuba inkosi yabo Israel usuzabusa izizwe ezingu10 ngapha ngizamshiyela izizwe ezimbili yikho uzasuka lapha ususiyale uSolomon was the last king to rule over united Israel kwadividwa izihlobo ngenxa kaSolomon kwaba lo Israel lo Juda uJuda iheadquarters yakhe icapital city yakhe kwakuyiJerusalem ngoba lilidolobho kwakule temple likaJehova elikhethile uIsrael
headquarters yakhe le capital city yakhe kwaba yiSamaria. Zihlobo sithandika kwesinye isikhathi into esizenzayo ziyadivide, ziyaxeka, ziyalwisa imideni. Asibambaneni lelizwi likaJehova. Umuntu masenzele kuhle, umuntu masiphathise. Awuhlakaniphanga njengoSolomon, anihlakaniphanga njengoSolomon. Singenze izinto ezizaphambanisa ukukhonza lempilo yabanye abantu. Umuntu masenzele kuhle, umuntu masiphathise, umuntu masigcine, asincedise njengoluntu. Nxa sifunda ilizwi, umlimi uyasifundisa. Kasikufundeni, kasikubambisiseni. Icelo nxa likhala sibe khona ekhaya ezulu, umuntu masenzele kuhle, asikhulekele. Baba olungileyo sezulwini, siyabonga ngoba uyasithanda. Sincedise, siphathise njengoluntu, singakhubeki. Lanxa sesikhubekile, sincedise sivuke, size ngakubo samukela. Hlala lathi usigcine insuku zonke, ngegama lakho siyakhuleka. Amen. Amen.